Spesial kangen majikan. Yuk, nada putra. Ejri Prohadi. Spesial kangen majikan sayang, monggo dipersilakan. Tapi seneng ki rumasa wong duwe harta arep diampani apa arep disenangi apa sira orang aja ngawin anak kita iku ucape wong tua. Lisna jering ucapin mertua aja mengkonon akhirnya majikan sayang majikan majikan tua majikan tua majikan tua sayang sesuai sama mas akhirnya majikan ya akhirnya majikan sayang asik-asik aha yuk ada putra lerane ning dihina caci maki tapi senyatane seneng wong ora duwe anggene mertua anggene ibu aja sayang majikan najeng kakang demengan wong tuane beli demengan wis ana jalane duduk senok mantune diredana wong tua yen kakang bahagia majikanku sing paling sayang majikanku sing paling ewang apa sira orang ajar ngawin anak kita iku ucape wong tua. Kembali spesial kene majikan tuh majikan no yang punya depan sana Ejri Prohadi yuk ada putra official majikan lagi yo
bareng Yunada Putra di sini. Wong tuh